Evo, dobra večer svima. Pozdravljam vas ispred knjižnice Marije Ilić Zagorke. Dobro nam došli na ovu književnu večer. Evo imamo prigodu ugostiti naše stare znance zapravo, tako, predstavnike izdavačke kuće Zvona, je li tako? Mala Zvona, već se toliko dugo znam, ne dolazi do ga. Znači, čija je urednica naša Lidija Dujić, a glavna zvijezda večeri će danas biti književnica Sanja Lovrinčić, koja će predstaviti zbirku kratke proze svoju, je li tako, Priče za kraj svijeta i druge svakodnevne sitnice. Knjiga, eto, vrlo intrigantnog naslova, saznat ćemo sve o tome, a svima vama želim jednu ugodnu, lijepu večer i hvala na ovako lijepom pokazu. Uživajte. Hvala lijepo. Pa, dobro večer još jednom svima i dobrodošli na predstavljanje nove knjige naše Sanja Lovrenčić. Uopće neću pitati ko je po redu jer sam sigurna da ni ona ne zna. Znamo to po još nekoj davnjašnjoj epizodi u kojoj Sanja kaže otprilike pa možda 30, a onda klinci pitaju a pišete i dalje. Dakle, to su sad već neki visoki brojevi. A počet ćemo s naslovom, djeluje prilično apokaliptično, Priče za kraj svijeta. Sva sreća da postoji ovaj, recimo, oksimoronski pregib koji kaže i druge svakodnevne sitnice. U onom dijelu knjige koji obično služi zato da komunicira s čitateljima, a to je ono što mi zovemo ovako službeno autorskim i uredničkim paratekstom, Sanja vrlo konkretno upućuje na izvore, odnosno vezu ove knjige s medijima, pa piše između ostalog kako je riječ o tekstovima koji su nastajali za emisiju Riječi i riječi, 3. programa Hrvatskog radija, a dio tih tekstova Sanja je objavljivala i na svojim internetskim stranicama. Pa ovako, Sanja, nazivaš ih mikroprozama, a čim počnemo čitati jasno nam je da su kontaminirane poetskim diskursom, pa po čemu su onda to još uvijek proze ili što je u njima ostalo od priče? To je dosta teško pitanje, jer zapravo jesu one i proza i poezija, ali se kako se gleda. Zapravo osciliraju cijelo vrijeme na rubu, a još i više od trenutka kad sam odlučila ubaciti unutra je nekoliko doslovno pjesničkih fragmenata. Dakle, ima i ovoga što ja nazivam mikroprozama, ali ima i nešto pjesama, na početku i na kraju svake cijeline. I, ne znam, moj mlađi sin smatra da je to zbirka pjesama koja se koja se prerušila u prozu, ali ja mislim ipak da ima taj nekakav narativni element jači nego što je u prosjeku, barem kod moje poezije. Da, čitajući rukopis ove knjige, uz naravno napomenu da čitanje rukopisa nikada nije istovjetno čitanju knjige, pa ni naravno višekratna čitanja to ne mogu biti. Nekako sam izdvojila svoje ključne slike ili dojmove za koje mi se čini da konstruiraju ovu tvoju knjigu. Spomenut ću 3 takva dojma ili slike. Neimenovana žena s bilježnicom koja piše Gladnih očiju i piše zbirku uputa za humaniziranje stvarnosti. Poznata je tvoja ova metoda bilježnica u kojima razrađuješ zapravo taj materijal prije nego što ga počneš oblikovati u knjigu. Pa evo, što se dogodilo s ovom knjigom u odnosu na ove prethodne, pri čemu bih ja rekla da taj proces hibridiziranja žanrova kod tebe traje već neko dulje vrijeme, jer tvoju poeziju ne čitamo samo kao poeziju, skicu za junakinju, dakle na kraju je to ipak neka naracija. S druge strane, u prozama se primjećuje to izrazito pojačano, da tako kažem, poetiziranje. Pa možeš li nam recimo svim našim potencijalnim čitateljima opisati kako izgleda ta tvoja metoda, kako se od bilježnica dolazi do korica, je li to isto svaki puta? Koliko je taj materijal unaprijed definiran kad ga već tako detaljno razrađuješ, a koliko zapravo dopuštaš da rukopis samo odluči kamo te vodi? Zapravo mi se čini da moje knjige proze nastaju na 2 različita načina. S jedne strane postoje romani koji uglavnom imaju nekakav koncept od početka i gdje manje više znam u kom smjeru će se tekst razvijati. Iako ne
ne baš uvijek sasvim, zna se dogoditi naravno promjena u procesu rada. A nekoliko knjiga postoji koje su nastale jednostavno taloženjem. Ti su tekstovi nastajali i onda sam ja u jednom trenutku njih odlučila pretvoriti u knjigu. I to su zapravo dvije takve knjige gdje je to najjače vidljivo. Jedna je Zlatna riba i Istočni Ariel, to je izašlo prije 10 godina, dakle to je već dosta stara knjiga, međutim tu sam prvi put okupila u jednim koricama te neke kratke tekstove koji su kao imaju izliku da su nastajali za 3. program Hrvatskog radija, ali zapravo su nastajali u onome što ja nazivam slobodnim ili elementarnim pisanjem. To je ono kad sjednem u kafić i nešto pišem u bilježnicu, pa onda ili nešto nastane ili nešto ništa ne nastane, ali eto, kad nastane, onda nastane to. Da, uz bilježnicu kafić postaje jedna od frekventnih riječi u ovom pisanju. Da. Zašto, kako je uopće kafić bolje mjesto za pisanje od one uobičajene situacije, nekakve vlastite sobe? Ja se u kafiću osjećam zaštićena, jer kako radim od doma, bez obzira da li radim urednički posao, ne znam, pisanje, bilo što, doma je kompjuter, doma je mobitel, doma me stalno neko cima, da. A kad sam u kafiću, onda je lijepo neutralna galama oko mene i niko mi ne smeta, lijepo pas sjedi pokraj mene kao čuvar i tako, to je idealno mjesto za pisanje, tih nekakvih pola sata, 45 minuta. I ti dani koji uspiju početi takvom jutarnjom kavom su, imam osjećaj da sam već nešto napravila, naime ako mi uspije pisanje. Često se dogodi da zapišem nešto što je zapravo beznačajno, ali ponekad se razvije u neku priču ili skicu za pjesmu i tako onda mi se čini da je dan dobar, što god bilo dalje, sad da je li biznis. Da. Dobro, pa onda je to funkcionalno prekidanje, da tako kažem. Naime, vidi se kako u tu knjigu ulazi ta nekakva stvarnost bez nekakve posebne namjere, odnosno kako se taj materijal naknadno organizira, ali su te cjeline ipak međusobno povezane. Ti si konkretno, iako o tome sam namjeravala nešto kasnije te pitati, razvrstala te svoje materijale kako tematski, ne mogu reći formom jer su zapravo dominantno to sve kratki oblici u kojima zaista postoje nekakve cjeline, ali ponavljam, ova neimenovana žena s bilježnicom je tu nekako prolazni lik koji sve to na neki način povezuje. Dakle, uvjetno ću reći di u kafiću. Da, ba i ona je često samo implicitno prisutna, tako da mi ne moramo nužno znati da je ona tu. Ali ta organizacija teksta mi je bila zapravo najteži dio u ovoj knjizi i ja imam tako neke svoje mile čitatelje od kojih neki sjede ovdje, pa sam imala sugestiju da jednostavno pustim te tekstove da budu onim redoslijedom u knjizi kojim su napisani. Pa sam onda o tome razmišljala, pa mi to nekako nije funkcioniralo, imala sam potrebu im dati nekakvu progresiju. Pa sam odlučila na koncu da oni idu od prve grupe tekstova koji su više fantastični, vuku na nekakav ironični SF, pa preko nekakvih meditativnih još uvijek dosta čudnih tekstova prema sve većem realizmu, nekakvim zapisima koji se zovu iz knjige o stvarnosti. Tako da knjiga ima neki svoj, recimo, razvoj i svaka ta cijelina uokvirena je pjesmama i još k tome su unutra ilustracije, zapravo koristila sam likovne radove Ive Valetić kao neku vrstu ritmiziranja knjige, tako da mi se čini da ona ipak ima neku svoju strukturu. Da, možda da nam pročitaš nešto kao dokaz svega toga o čemu govoriš? Da, kao dokaz svega toga... Iz te knjige ili iz... Da, hvala. Mislim, možemo krenuti malo ranije, ali... Da. Možda bih vam pročitala, jako mi je teško od ovih prvih izabrati da ono što se odnosi na kraj svijeta ili ono što se odnosi na grad, ali možda jedno i drugo može doći na red. Nikad kraja. Onda je došao trenutak kad su stabla prolistala usred zime i to im je bio kraj. U kraj ipak nitko nije vjerovao, sve do proljeća u kojem nije došlo ni do kakvog listanja. Neki glasovi glasno su ponavljali da su se takva kašnjenja već događala, da su posve i nadasve prirodna, te da se širitelji panike vode nekim svojim sebičnim interesima, no kako se bližio suncostaj, opća je uznemirenost postajala sve veća. Neki su se vraćali molitvama, različitim oblicima pokore, pa čak i žrtvovanjima koječega živoga,
no nijedan od tih postupaka nije davao vidljivog rezultata. Nešto ipak mora pomoći, govorilo se, jer kraja nikad nema. Kraj krajeva nije moguć u ovoj prozi. Neki su se naivno uzdali u ostatke prašuma, neki u pustinsko rasljedje, toga barem još valjda ima. Neki su se utekli praktičnim rješenjima, poput uzgoja neke vrste gljiva koje navodno stvaraju kisik, no ti su se pokušaji pokazali iluzornima. Gljive su doduše mogle donekle riješiti problem prehrane koji se pojavio kad se otkrilo da su i žitarice pošle putem stabala, no udio kisika u atmosferi i dalje se smanjivao. Ne toliko brzo da se ne bi moglo nekako reagirati, ali zastrašujuće postojano. Treba nam sintetski zrak, zaključili su oni koji su uz neograničenu vjeru u tehnološka rješenja raspolagali većim investicijskim sredstvima. I počeli se baviti simulacijama života u velikim zaštićenim balonima. Tu će umjetna stabla ispuštati mješavinu umjetno stvorenih plinova, zrak druge generacije koji opija i donosi slatku bezbrižnost, svima toliko potrebno. No umjetna inteligencija vrlo brzo je ukazala na prilično veliku vjerojatnost da će kod onih koji ostanu izvan balonske zaštite nakon stanovitog pomora, ne baš neznatnih razmjera, doći do spasonosnih mutacija u plućima i da će tih stvorova još uvijek biti značajno više nego korisnika zaštićenih zona, kojih zbog same prirode tih zona ne može biti baš mnogo. I naravno da je među zastupnicima balonskog rješenja zavladao strah i naravno da su paralelno počeli razvijati nova oružja. No ništa se na koncu nije dogodilo onako kako se predviđalo. Dobro, ne znam koliko je ovo najbolji primjer za o čemu smo razgovarale, naime zvuči ono gotovo publicistički. Pa to je persiflaža publicističkog teksta. To je persiflaža, naime cijela knjiga se zapravo bavi time, odnosno ja bih se čak usudila reći da na neki način oponaša tu hiperprodukciju medijskog materijala o ovim malim katastrofama zbog toga što mi svakodnevno vidimo da nam slijedi kraj svijeta, nema veze zbog čega, zbog meteorološke najave, zbog ovoga ili onoga, zbog plina, zbog struje, nije važno. Mislim, ne može svaki dan biti kraj svijeta, ne može niti jedno biti 5 krajeva svijeta, pa onda naravno kraj svijeta sam po sebi postaje naravno besmislen, odnosno čini mi se da u ovoj tvojoj knjizi odjednom te svakodnevne sitnice zapravo postaju važnije od ovih krajeva svakodnevno najavljivanih i zapravo nerealiziranih krajeva svijeta. Kao da je to što zvuči jako krupno i od čega svi strepimo zapravo pa čak ne bih rekla ironizirano, ali možda jest. Ali ne, ja zapravo mislim, ja sam smrtno ozbiljna. Jer zapravo to je totalno ozbiljnoj tematici. Ne, ti smrtno ozbiljno o tome pišeš, kao da je to zaista tako. Ne, ja sam smrtno ozbiljna, mislim da zaista živim po kraju svijeta, ali s druge strane to ne znači da ne možemo se igrati s tim. Tako da druge svakodnevne sitnice zapravo postavljaju sve na jednu sličnu razinu, dakle to je sve prisutno. Prisutno je na isti način. Prisutno je, opet bih mogla reći, kao nekakva slika medija u kojima nekadašnja naslovnica koja je onako razvrstavala taj dnevni materijal danas više ne postoji jer je sve samo naslovnica i u kojoj je naravno jednako ravnopravna nekakva celebrity figura kao i najavljena katastrofa. No dobro. Samo rekla bih da možda je objašnjenje toga svega da stvari guram do apsurda i možda bih koju ilustraciju toga pročitala jednu u gradu. Jer taj grad je jako važan, mislim taj grad znate koji je. Recimo zanimljiva je tu ova epizoda sad kad ideš prema gradu, onom lopatanju, kad ona mora se pridružiti onima koji razvrstavaju smeće, na primjer. Da, to isto ide do apsurda. Pa da. Nama svima u Zagrebu jako prepoznatljivo, ali dobro. Mislim, kad se čita ovako, izvan tog konteksta, kao jedna od tih epizodica, onda nalikuje čistom SF-u. Zamišljamo da je to, Margaret Atwood otprilike, jel? Nešto se događa u nekoj čudnoj zemlji, a ne u našem gradu. A to je isto jedna od stvari s kojima ja zapravo koketiram cijeli život. Stalno ti tekstovi iskliznu nekamo prema SF-u, pa se onda vrate u drugu. Tako da to je prisutno u prvom dijelu naročito. Ali evo grada koji je bio inspiracija velikom dijelu ove knjige. I tada je u porušenom gradu netko shvatio da je apsolutno nužno izmijeniti drvene dijelove svih klupa, a kako je vladala stanovita oskudica drva, ispilili su raspoloživa stabla. I tada se u podzemlju nešto pomaknulo i žohari su izmiljali iz gradskih travnjaka. Vrvjeli su nekamo odvrvjeli i više se nisu vratili.
I tada je već bilo toliko ograničenja kretanja radi sigurnosti da su vozila javnog prometa gradom putovala prazna. I tada su se na mjestima nekih uklonjenih ruševina počeli pojavljivati divlji bazeni. Ubrzo je svaka ulica imala barem jedan. Oglašivani su kao turistička atrakcija, opće je stanje pridonosilo punjenju, a naplata komunalija i dalje je bila kakva je bila. I tada se dogodilo da su podzemne vode počele probijati i na drugim mjestima. Majstori zidari govorili su da nemaju ništa s tim. Graditelji čamaca podigli su cijene u nebo, a žirovlje u zidovima upijalo vodu sve dok se beton na vrhovima zgrada nije rascvjetao u bijelo blato. I tada se grad ukinuo, proglasivši se apsolutno privremenim boravištem, pa su se i komunalne usluge tome prilagodile s naplatom na dolasku i odlasku. No neke su žene i dalje rađale na ravnim krohovima i njihovu je djecu trebalo što prije naučiti letiti. I tada se pojavila konkurencija po drugim gradovima. Odmor među ruševinama uz vodeni park moglo se dobiti za manje novca na uzbudljivijim mjestima, pa se od grada posve odustalo. I možda se u tom trenutku pojavila neka varljiva nada u nov početak. Uvešćemo malo i neke druge. U prvom kritičarskom osvrtu Luce Kozina, koji se pojavio posvećen ovoj knjizi, autorica ističe najprije nešto što mi zapravo svi koji te poznajemo dobro znamo, ali lijepo je to čuti. Ona kaže da si od književnosti uspjela napraviti impozantan kozmos. Dakle, cijeli jedan svemir. To je ono čemu se divimo kad kažemo kako si bila najprije samo književnica, pa onda usput naravno i prevoditeljica, a zatim još i urednica i nakladnica. Pokrivaš apsolutno sve žanrove. No, ono što je zanimljivo u tom njenom prikazu, ona zapisuje u stvari uvodnu rečenicu: ušla sam u ovu knjigu kao u kuću. Ta ideja kuće ili sobe povezana posebno sa ženskim pisanjem, tu sad naravno opet moram se prisjetiti naše drage Virginia Woolf i njezine vlastite sobe koja traži neke materijalne pretpostavke za žensko pisanje. Ali kod tebe zaista, složila bih se s ovom našom kritičarkom, riječ je o cijeloj kući. Već smo prethodno spomenuli kako je ona komponirana, odnosno da te sobe zaista nisu nešto odvojeno, da ne postoje nikakvi čvrsti graničnici, da su prolazi između njih zapravo uvjetni i propusni. Ono što je zanimljivo u toj kompoziciji, da osim tih 8 soba u koje si ti smjestila ovu građu, postoji i dodatak. Taj se dodatak zove kritičareva žudnja za eksplicitnošću. Sad moram se nasmijati, ja sam si u zagradi napisala moj obračun s njima, to jest njezin obračun s njima. Razgovarali smo dok je rukopis bio samo rukopis, koliko je takav tekst delikatan, koliko je hrabar ili pak je samo naprosto nekako dobrodošao povod, zašto ne, da zapravo autor odnosno autorica kaže nešto i o vlastitoj poetici. Naravno sam to ponovno pročitala i moram reći da mi je sad puno više smiješno, kako je govorio moj nećak. Prvi put mi se činilo puno ozbiljnije, pa čak i opasnije, onak ne želimo nikakve neprijatelje, osobito ne želimo da se netko tu sad prepozna, ali ponovno je to nekakvo klizanje po različitim terenima, u stvari, rekla bih, pridonijelo tome da se izbjegne bilo kakva identifikacija, a da se u stvari svi zapitamo da zaista, što oni koji pišu o književnosti misle u stvari da rade, koja je to pozicija. Ona opet ovdje priziva ili se objašnjava medijima. Ja ću samo pročitati opet neke punktove. Mila autorica, koja ima svoj hajdučki stan, kaže svojima: dovedite mi piskaralo. Dakle, dosta smo eksplicitni kao i kritičar, pa onda se pojave najsposobniji za prerušavanje, koji pjevaju podoknicu pod prozorima redakcije. Mamac su im kamere i mikrofoni, a inače kontekst u kojem djeluju festivali, razmjene, projekti, ja tebi ti meni princip. Nasuprot staroj školi, kako je ti nazivaš, a stara škola je, ide ovakva rečenica: ne možeš razumjeti prije nego što pročitaš od početka do kraja. Dakle, to je ono, pišemo bez čitanja, svako malo se to kod nas pojavljuje. Nisam pročitao, ali znam što o tome mislim i znam što piše, jel? Bez obzira što kažeš da se ta naša mila autorica ne uzdaje u uspješnost svog preodgoja, mi se sjećamo ovakvih pristupa iz vremena kad se
ili kad je, recimo, nazovimo to pristojno, Igor Mandić polemizirao sa Slavenkom Drakulić, pa je onda bilo što će ona napraviti kritičaru, što on misli o ženskoj književnosti i tako dalje, ali ti si ovdje sama zapravo na svom terenu i na kraju im kreiraš pjesmicu koju oni za kaznu moraju recitirati svake večeri prije spavanja, kako bi zapravo znali što trebaju raditi kad idu pisati kritiku. Pročitat ću pjesmicu. Književnost nije novinski članak, književnost nije terapija, književnost nije politička stranka, književnost nije transakcija. Književnost nije obiteljski susret, književnost je duboka slika. Pa sad što možeš reći u svoju obranu? A mogu reći to da je taj tekst nastao prije nekoliko godina kao reakcija na jednu kritiku jedne moje knjige koju sam doživjela, tu kritiku naime kao izuzetno bilo. I frustriralo me to što autor nikada po pravilima pristojnosti ne smije reagirati na kritike. Jer to je nepristojno, neuobičajeno, ne radi se. I onda sam sjela i napisala bajku. I nisam mislila da ću ju uopće ikad objaviti. Mislim, nije mi to bila namjera, ali onda sam shvatila da je šteta to ne objaviti, jer to počinje tako jako lijepo. Mislim, neću je cijelo čitati jer ima 3 strane ili koliko već, ali krasno je to. Mila autorica ima svoju bandu stamenih razbojnika, vjernih i priprostih, bez intelektualnih pretenzija. Jahati znaju kao pakleni jahači, kuburu povlače munjevito, a njoj jedu nematerijalno zrnje iz ruke. Dakle, taj tekst je meni bilo žao ne objaviti i onda sam eto riskirala da to ide unutra. I jest, tu neki kritičari bivaju podvrgnuti stanovitoj terapiji, bez puno vjere u uspjeh, a ona se na kraju, ta mila autorica, zapravo ispričava i kaže ovako, ispisuje u samotnosti svojega gnjezda kitnjastim slovima. Budući da se kritički autorski komentar na objavljenu kritiku književnog djela smatra nepristojnim, smatrat ću nepristojnim svaki kritičarski komentar na ovu autorsku kritiku kritike. Gotovo. Gotovo. Da. Tako da evo, s njime knjiga završava, nekako smo prebrzo došli do kraja. Ne, imam još pitanja, ali vratit ćemo se njim. Sad tu pokrivamo zapravo teme, ove formalne, jel? I bilo je teško preskočiti. Naime, počeli smo od današnjih kritičara, pa znate da je to zasebno poglavlje u ovoj tvojoj knjizi, teško ga je, kao što sam rekla, zaobići. Odnosno, u svemu što književnost nije u stvari, to je ono što mi se čini ovdje zanimljivim, bez obzira sad nazivali mi to pjesmicom ili nekakvim manifestom. Zanimljivo je da cijela ta knjiga, koja stalno zapravo koketira s medijima, ulazi u njihov prostor, posuđuje njihov diskurs, pokazuje da je najlakše zapravo biti proizvođač takvog sadržaja kakve mediji danas, nažalost. Naime, ja sam profesorica toga još, pa onda možda sam malo više opterećena time kako izgleda proizvodnja i distribucija medijskog sadržaja. Ono što, rekla bih, tebe puno više opterećuje možda čak od ovih kritičara ili od ovakvog pristupa književnosti, jest književnost koja se sama prodaje kao takva. Govorimo o lažnim vijestima, alternativnim činjenicama, dezinformacijama, kao da je to uopće moguće. Prihvaćamo to kao termine, šta znači lažna vijest, vijest ili nije vijest, jel? Kako može postojati alternativna činjenica ili nije činjenica, dakle ne može. Pa što zapravo literatura radi protiv sebe, prodajući se za malo tog medijskog prostora? Mislim, ova pjesmica zapravo jest manifest i ona je isto ozbiljna, pošto je zapravo sve u toj knjizi ozbiljno, samo što je dotjerano do apsurda pa zvuči smiješno. Da, zvuči malo harmsovski povremeno, onako groteskno zapravo, da. Pa mislim, zapravo sam radila u knjizi ono što ja duboko vjerujem da književnost treba raditi, dakle, ona stvara nekakav drugi glas, koji je opet osoban glas, koji je drugačiji, koji se zapravo i kad se igra s klišejima, zapravo ruši te klišeje. Jer mogu ja pisati pseudonovinarskim stilom, ali što pišem o nekakvim potpuno čudnim stvarima. Tako da je to uspostavljanje opet nekakve druge stvarnosti koje je moguće samo kroz riječi. I ja mislim da je ona potrebna kao neka vrsta, ne znam, higijene mentalne. Da. I nisam nigdje išla u nekakav obračun sa medijskim svijetom u nekakvom eksplicitnom jednostavnom smislu. Samo sam se tako poslužila nekim alatima. Da, kao nečim apsolutno najvidljivijim i najprisutnijim. Pa zapravo je zanimljivo da samo kažeš kako se ta knjiga može čitati bez obzira na redoslijed. U stvari, jel tako? Da, to mi se čini možda zanimljivim u ovom trenutku, pročitaj nam nešto na sunce. Na sunce? Ajde, tu sam označila sve i svašta kao mogući izbor. Mogu li vam pjesmicu jednu pročitati?
jer ima poezije unutra, pa šteta je da ostane nepročitana. Sad kad bi našla pojma što treba. Ta knjiga, ovo sam mislila čitati na kraju, ali svejedno. A odgovor je na tvoje pitanje ove pjesme. Ta knjiga je sva o bojama glasova, o mirisima koji stanuju u dubinama zvuka. Ta knjiga je mistična bašća, s rajčicama koje s vremenom čine što ih volja. Kotrljaju u propast jer nije bilo nikoga tko bi malenom vrtlaru rekao dođi kući, no to je druga priča. Ta knjiga je grad, o čijim bi se stanovnicima možda moglo nešto reći da nisu prepustili mjesto odrazima, odsjajima. Ta knjiga pokušava još jednom izaći na kraj s istim naslovom, poslovi i dani, a njen glas svako toliko zapinje za deminutive, animula, vagula, blandula, pa mijenja smjer, izmišlja sugovornika. Dobro, sad si izabrala baš dobar primjer za ovo nastavak pitanja. Da. Ne, još uvijek smo kod ove naše mlade kritičarke, koja, kako sam već rekla, tvrdi da imaš cijeli svoj svemir kojim vladaš, a taj svoj prikaz između ostalog zaključuje zaključkom o tome tko je, ili pitanjem tko je uopće idealna vrsta čitatelja ove knjige, odnosno kako sama kažeš sugovornik. Ona kaže onaj kojemu ne smeta manjak radnje, odnosno onaj koji je zaljubljen u jezik. Je li upravo to taj prostor, da tako kažem, kojemu žanr postaje manje važan? Zapravo ne znam, jer s jedne strane onaj koji je zaljubljen u jezik sigurno, zato što je jezik, s njim se tu svašta čini i svjesno se čini i to treba za to imati nekakvoga, ne znam, uživati u tome. Ako čovjek nema taj osjećaj i ide samo za nekakvom radnjom, ali ja zapravo mislim da ima malo čitatelja koji su pravi čitatelji koji ne reagiraju na jezik. Da. Nekako mi se tako čini, možda je to preoptimistično. Ali, meni čini da to ima radnje. Ja bih znala prepričati. Da, ali zamisli da moraš odgovoriti na pitanje o glavnim likovima i elementima fabule. Da, ne, želim reći kako nekako uobičajeno čitateljsko iskustvo da više rada na jeziku zapravo je primjerenije poeziji, da je to ono što tamo očekujemo, dok kod proze očekujemo neku drugu vrstu organizacije i prohodnosti. Utoliko, dakle, ovo manje radnje. Da, ima radnje. Svaka od tih epizodica, kako sam rekla, meni se isto čini, ne znam kad ju pročitam, dobro, ali opet to nije nekakva čvrsta konstrukcija, to nije naracija koja ide nužno za nekakvom pričom. U najbolju ruku rekla bih ostaje slika koja je zanimljiva, koja iznenađuje, koja zbunjuje. Zašto bi ona sad u tom spomenutom lopatanju izgleda, ništa nije rečeno, nema nikakvih višaka, nemamo dojam da je netko naredio da ona nešto radi, a izlazimo iz te priče upravo s takvim dojmom, kao kad one tamo idu, ne znam, obavljati, više kako se ono zove, ne mogu se sjetiti, obavljati nekakve poslove, jer ona kaže na kraju pogleda preko nekakve ograde, aha, ona nije na redu. Znači, postoji neki red, to je što izazivam. Možeš, da ne poveđamo o čemu govorim. Ne, hoću reći, izaziva nekakvu nelagodu, jer nema konteksta koji bi govorio o nekakvoj represiji, o ne znam čemu, prilično hladno se sve to skupa izvodi, ali zapravo ostavlja puno nekako dublji čitateljski trag ili, kako sam već rekla, neku vrstu nelagode. Ovo je baš se veže na moje iskustvo pisanja SF-a. Dakle, to znaš tu knjigu Vješanje kradljivaca ovaca koja je zbirka SF priča, koji jesu i nisu SF, uvijek je to neko igranje sa žanrom, ali motivički je. I dakle, to je sličan glas kao... Da, jer mislim samo, evo kao još napomenu u odnosu na te prethodne knjige, nikada nije u pitanju SF koji bi proizvodio ne znam kakav sad spektakl u budućnosti, ali on zapravo poštuje opet nekakvu temeljnu premisu tog žanra. To su uvijek prolepse koje govore o tome da je to moguće, jer mi to već sad prepoznajemo. Tamo kad se kod tebe oni presvlače u nekakve kože i tako dalje, sad možemo o tome razmišljati kakva je to sve vrsta presvlačenja, jel? Ali tako se to događa i ovdje, konkretno s tim smećem, pri čemu je smeće samo povod. Da, oni s kožama su genetski eksperiment. Da, ali... Da, evo ovako, ta sa smećem, kad je podigla roletu. Kad je podigla roletu, na nebu su se raspadale boje i odmah je znala da sa zrakom nešto nije u redu. Još manje u redu nego svakog drugog dana.
Bacila je pogled na mjerač. Zid oko bloka preko noći je narastao rekordnih 56 mm, čestice se očito opet talože povećanom brzinom. Kasniš, šištala je voda. Voda za tuširanje, voda za čaj, sva ta voda koja kruži kuću. Danas je tvoj red, cviljevo iz zidova. I zaista je morala požuriti. Otpad oko zgrade već se nagomilao do visine prsa i dežurni s drugih ulaza marljivo su lopatali. Ne smiješ zagledati pojedinosti, pjevuckala je samo i sebi popis uputa izlazeći iz stana. Ne smiješ gubiti vrijeme na osobito glomazne objekte. Sad je lopatala i ona, ali malo izvan općeg ritma. Ah, koliko sredstava za potenciju, koliko pametnih jastuka, kakvi to ljudi žive u njenoj zgradi. Kutija puna neiskorištenih avionskih karata, vrtni namještaj i plastično cvijeće, to sve spada u običajan repertoar. Ali zašto zaboga taj troglavi plastični bijeli zec? To stablo natjerano da raste u obliku stolca, pardon, odjednom mi je to prilično smiješno. Vidiš? Da. Toliko smiješno. Dobro. Treba više puta čitati, ne samo pisati. Da. Troglavi zec, dobro. Da. To stablo natjerano da raste u obliku stolca pa prepušteno smrti od suše. Ne zagledaj, ne razmišljaj. Opet je najviše igračaka. To je očigledno i bez razmišljanja. Previše odjeće. I uvijek još jedan potrgani ormarić. Odakle samo dolazi. Još malo. Mora se probiti do parkinga. Neko se opet bavio razbijanjem robotskih usisavača. A onda može prepustiti stvar komunalcima. Nemoj zastajati, glasi pravilo koje već više puta otpjevušila, ali ipak zastaje. Osvrće se prema rašićenoj stazi iza sebe. Lijepo? Nedovoljno lijepo. Ostalo je previše rasutih sitnica. I baš u taj čas kad se već htjela vratiti i obračunati se s nekim rasparenim cipelama i okrhnutim statement nakitom, golub joj je sletio na rame s porukom: sjeverni ugao. Morala se popeti, ponekad svi ti klimavi stolci nečemu ne posluže, da bi pogledala preko zida prema sjeveru. Iza ugla gledati baš nikako nije mogla. No vjetar je zapuhao u odgovarajućem smjeru, pa je shvatila o čemu se radi. Gorjelo. Da, gorjelo je na veliko. Aha, netko je opet pribjegao paljevini, uzdahnula je. Zato se boje raspadaju već od ranog jutra. No ja danas nisam na popisu gasitelja i baš me briga. Vidiš riječi, raspored, upute, popis. Prema tome puno zbiljnije od toga da ona tamo nađe troglavog pjevog zeca. Da, ali taj troglavi pjevog zeca... Mislite da je to bezizgledno? Ma ne, sigurno ne, ali dobro, ostavit ćemo da za poslije. To spadaju te bizarne detalje koji očuđuju cijelu stvar, koji zapravo stalno pomiču iz nekakvih očekivanja. To je zapravo jedna igra. Da. Dobro, unatoč tome što tu raspravljamo o tome ima radnje, nema radnje, koliko radnje ima, ja bih se isto usudila reći da je ta knjiga sadržajno vrlo ekstenzivna, jer u stvari raspon tih motiva koji se organiziraju u slike ili u te mikroproze prilično je velik. Ironijski ključ, koliko je on neophodan, do koje mjere, ja sam nekako pristala na taj tvoj autorski, moram reći, paratekst gdje ti pretpostavljaš da to ipak traži takvu nekakvu poziciju čitateljsku. Ovisi kako koji tekst, zapravo nisu svi takvi, jer ima, kako knjiga ide prema toj realizmu, tako ima više jednostavno nekakvih situacija, nekakvih meditativnih tekstova gdje nisu napisani u ironijskom ključu i nisu toliko zaigrani možda. Ali mislim da to daje ravnotežu cijelini, da je ona ipak raznolikija, nije sve u jednom te istom registru. Da, slažem se. Meni se naime čini kako te neke velike teme, odnosno kad kažemo koje su to teme, onda se čini da su one potpuno nekompatibilne nečem tako intimnom, privatnom, kako god to sad nazvali, otapanje ledenjaka, spomenuti otpad, turizam i beskućništvo koje ide zajedno, jer naravno se bavi između ostalog ili osvrće se na temu apartmanizacije, jer svuda oko nas su nekakvi prostori i zapravo ljudi koji nemaju baš nikakav prostor. Zašto, kako,
samo zato što su to teme koje nas se tiču, a mi se pravimo da nema veze, netko drugi će to rješavati. Koliko te nekakve velike teme u ovoj tvojoj knjizi postaju, da tako kažem, i dio tog obrađenog intimnog materijala, tiče me se na ovoj razini, jer imaš tu bijele medvjede na ledenjacima, dakle to su sve neke priče koje pripadaju, ne znam, BBC-evim dokumentarcima, bacit ćemo pogled, ali u svakodnevnoj stvarnosti zato ima jako malo nekog stvarnog i vremena i interesa. A kod tebe ovako zbrojene, da tako kažem, izazivaju tu tjeskobu o kojoj ja stalno govorim, ne bi nam trebalo biti baš svejedno, jel? Da, zapravo mislim da je došlo do neke vrste osmoze između vanjskog svijeta i unutarnjeg svijeta koji je zapravo moje prirodno literarno boravište. Mislim, kad sjednem u taj svoj kafić, onda obično pišem nešto što je osobne naravi. Međutim, je vanjski svijet postajao sve prisutniji. Ja ne znam zapravo zbog čega, ali to se tako događa da je moja neka introvertna izolacija počela popuštati pred navalom toga što dolazi izvana. I tako se u taj opet zapravo esencijalno poetski diskurs počela probijati stvarnost sa svojom problematikom, a mislim sva ta problematika mene pogađa. Mislim, tekst koji govori o turizmu i beskućništvu je duboko sarkastičan. To je grad u kojemu ne postoji više ništa drugo, osim turističkih kvartova i maskiranih beskućničkih kvartova koji imaju lamice da izgledaju ljepše. To je direktna reakcija na Zagreb 2019. Tako da jednostavno je postala ta stvarnost preblizu da bih ja mogla reći baš mu briga kao ova. Nisam ja na redu za čišćenje, za gašenje požara, ali nekako mi se čini da ipak jesam na redu za gašenje požara. Da. Svojevremeno si nekako više putovala na rezidencije, nešto dugotrajnije i tako dalje. Pa sad, kad se stalno motamo oko tih kafića i pitanje koliko ti različiti prostori mijenjaju u stvari taj tvoj rukopis, da tako kažem, u kafićima. Je li to ono što reflektira u stvari tu neku promijenjenu stvarnost? Jer ako stalno pišeš na istim mjestima, vjerojatno se počinju ponavljati ljudi, situacije i tako dalje. Da, ima veze, zapravo postoji jedna treća knjiga sličnih zapisa, to su moji zapisi o kući, zapisi iz odsutnosti. To je knjiga u kojoj su objedinjeni zapravo baš putnički zapisi sa nekoliko rezidencija i isprepleteni sa zapisima iz Zagreba iz tadašnje moje životne situacije, ali u toj se knjizi recimo može vidjeti kako se mijenja diskurs s obzirom na prostor, kako je drugačije, ne znam, Flandrija, drugačije Danska, drugačije Amerika. To su uglavnom tri bitna mjesta. Da, znaju li oni iz kafića da ti pišeš o njima između ostalog? Ja obično imam jedan najdraži kafić i oni znaju da sam ja ona ludašena s bilješnicom, znaju koju kavu pijem, to je bitno. Aha, ali ne provjeravaju. I odmah donose vodu u psu. Tako da, dobro je. Dobro, ne provjeravaju. Dobro, možeš nam možda onda pročitati nešto. Možda jednu životinsku. Jednu životinsku. Mi smo ih spomenuli osim bijelih medvjeda. Da, pa postoji to nešto što se zove životinske lamentacije. Ima ih nekoliko, ja sam mislila vam pročitati dvije. To jadno prase. Valjda se u koječemu grokće, to je moje blato. No svi znamo da nije. To su plastične vrećice, kartonske kutije, drobljene vijesti i previše brašna. To su glasovi koji se pretvaraju da su voda. Slike koje se pretvaraju da su zemlja, skrivena bodljikavost. To je lažni crveni tepih, dućanske police od kojih se suši koža, nastaju sitne pukotine. No prase i dalje grokće. Dobro je, lijepo je. To su hrpe neprodanih kolača u nejestivim bojama, sezonska odjeća koja se ljušti u slojevima. To su vozni redovi aviona i brojači kojekakvih otkucaja. Vrpolji se sirota životinja i još uvijek se osmijehuje. To je moj dom. To jest svinjac, ne? Za poslasticama se uputio preko brda i dolina, preko mora i oceana, naprijed natrag u ružičastu šećernu vunu se pretvarao, skidao krzno, brzo predrzo, da bi ispod bilo novo isto. Spavao u nevrijeme, budio se prerano. 100 riječi za pogrešne vrste snijega koje su ga hranile. I kad je pao u bunar, još uvijek mu ništa nije bilo jasno. Znao sam kad stiže. Sad stiže, govorio. U međuvremenu proljeće su ukinuli, zajedno s drugim dobima. Primjećuje, a ne shvaća.
U planinu se penje, tamo ću ih opet naći, misli, trudi se vidjeti stabla, iznoglicu, padinu brijega, no vidi samo odraze, odsjaje, sličice riječi. Dodiruje, ne može dodirnuti. Pa jasno da ne može, kad već nema ni njega ni šume. Da, hvala. U prethodnoj knjizi Crveni golubovi koje smo predstavljali, pa u stvari gotovo relativno nedavno također ovdje, da, razvija se, to je citat, ideja o tekstu kao oruđu akcije, doduše ženskom tekstu, neka vrsta pripovjedačkog obećanja u stvari te ženske naracije. Pa sad, s obzirom da ova knjiga slijedi nakon nje, opet moram reći, teško je izbjeći nekakve usporedbe. Za ovu tvoju, kako smo je nazvali, neimenovanu ženu s bilježnicom, u nekom se trenutku u knjizi kaže kako ona ima tek zaustavljačku moć. Što je možda u stvari ozbiljna moć u ovom svijetu, kome se čini da više onako nema nikakvog ni početka ni kraja, sve je onako nekako zapravo povezano, nepovezano, ne znam koji izraz bih u tom slučaju upotrijebila, ali bez obzira na tu zaustavljačku moć, je li ova knjiga u tom kontekstu nekako defenzivnija? Vidiš li ti uopće, sad to je već drugo pitanje, ali nema veze, u tom redoslijedu svojih naslova neka pravila, jel te knjige oblikuju neke blokove tematske, žanrovske, ili je u pitanju naprosto ono ulančavanje knjiga koje imaju eto neku zajedničku, pripadaju nekoj vrsti zajedničke poetike. 3 pitanja su mogu odmotati. Podsjeti me. Da, ovo klupko. Meni se Dakle, čini, idemo od kraja. moć. Zapravo mi se čini da je slijed tih knjiga, te 4 koje su izašle u fantastičnim knjižnici Malih zvona, tu su sve 4, nadam se. A gdje su mi golubovi? Golubove ne znam, odletjeli. No, dobro, one na neki način se nadovezuju jedna na drugu i zapravo isprobavaju te svoje prostore. Svugdje postoji element fantastike, svugdje postoji element nekakvog društvenog angažmana u sve 4. Ali se on mijenja od teksta do teksta zapravo. I sad, Crveni golubovi su bili apsolutni vrhunac toga vala. Ova je knjiga nastala paralelno, zapravo nije nastala nakon toga jer su tekstovi pisani tako istovremeno zapravo i ona je ta nataložena onkraj pokraj glavnog pisanja. Golubovi su bili to glavno pisanje i to je trajalo 4 godine, dakle paralelno s tim je nastajalo još dosta toga drugoga. Ali mislim da zapravo kad bi postojao takav čitatelj da pročita sve 4, da bi to bio nekakvu cijelu. Ja sam pročitala sve 4, većinu sam i uredila, vjerojatno, da. Osim da još nekih rijetkih pojedinaca, ali da, mislim da se one na neki način nadovezuju kao nekakav malo bizaran puzzle, jer o sličnim stvarima govore iz različitih rakursa. Da, ti si me iznenadila u stvari što si donijela Zlatnu ribu i Istočni Ariel i ja nisam se toga sjetila uopće, davno sam to čitala, na koji bi se način ona povezala s ovim knjigama, osim oni izlaze u istoj naravno biblioteci. Meni se zaista čini kako su one se žanrovski oblikovale u nekakav svoj satelit vlastiti, tako kažem, na tom tvom opusu, iako mislim da je dosta neracionalno i nerazumno pokušati razvrstati sve što si do sada pisala. Ali ono što mi je posebno zanimljivo jest kako se tu taj diskurs prozni i poetski miješaju, gube, kako u stvari nije važno o čemu govorimo, jesu li to sad, hoćemo to nazvati mikroprozama, hoćemo to nazvati poezijom, da uz Crvene golubove, u stvari kabinet ima možda nešto čvršću naraciju jer mi možemo jako dobro rekonstruirati što se tu događa. Sve je to tako nekako kumulativno proizvodi dojam ove nekakve stvarnosti, jel? I kao pozicije autorske koja u tu stvarnost ne želi intervenirati nekakvim slaganjem, kao što se to inače radi. Pišemo roman o nečemu, jel? Kod tebe se to primjećuje kao izrazita odluka da se to ne organizira u nekakve velike priče koje pretendiraju na tako nešto, nego evo, to vam je stvarnost, pa izaberite ako možete. Otprilike tako. Da, ima još 2 bitne stvari za te 4 knjige. Jedna je to da zapravo u njoj i njima svima ima relativno malo problematiziranja vlastitoga intimističkog svijeta. To sam radila više u poeziji prije, više nego sad, ali zadnjih godina to nekako nije dosadilo, to više baš i ne radi.
A druga stvar je da je u svima, osim možda u prvoj Rješenju Kragljevaca ovaca, ima poezije. Svugdje se, i to se zapravo u kabinetu se uvukla sasvim nepredviđeno, jer tu dolaze nekakvi potpuno sporedni likovi koji u jednom malom kao muzejiću ostavljaju neke poruke. I to su potpuno zagonetne poruke, ali to je poezija. Tu se uvukla jednostavno u tu prozu. Golubovi imaju pjesmaricu na kraju gdje se radnja romana priča iznova, ali u obliku pjesama. Ovdje svako poglavlje ima svoju pjesmu za početak i za kraj. I zapravo tek u Golubovima sam osvijestila da je meni izuzetno interesantno istu stvar pisati kao poeziju, kao prozu. Da je to nešto što mi je neka vrsta baš formalnog izazova. Da jedno i drugo bude zaista poezija i zaista proza. Da je s jedne strane naracija, s druge strane neka vrsta ekspresije koja je nemoguća u čistoj prozi, barem ne. Dobro, to je zanimljivo tebi kao autorici, a gdje ti je tu figura čitatelja, odnosno čitateljice, dok se baviš tim eksperimentima? Da, pa ne znam. Ne, zaista, jel računaš na neku vrstu čitanja u stvari? Ili to je... Mislim da svako računa na neku vrstu čitanja. Mislim, mi svi čeznamo za čitateljem i to je čitatelj je taj ti. I to je možda opet najviše se osjeća kad je poezija u pitanju. Recimo, postoji opet paralelno je nastala još jedna knjiga, Pišem ti iz daleke zemlje. Ona je cijela o potrebi za čitateljem. U raznim valovima te potrebe koja se manifestira na razne načine. Ali da, ja mislim da bi bilo lijepo da postoje čitatelji. Dobro, mislila sam poželjni čitatelji, ali dobro, čitatelji kao takvi. Ne, ja mislim da su svi čitatelji poželjni. Dobro došli. I zapravo ne mislim da to nužno moraju biti, kao što je rekla Vlada Kritičeva, koja je vrlo lijepo i dobro kritiku napisala. Jest, puno razumijevanja što možemo reći, da. Ne moraju biti ljudi specifično zainteresirani za, ne znam, za problematiku jezika ili za ovakav ili onakav književni diskurs. Mislim da neki od tih tekstova barem, mislim da su dovoljno komunikativni da može doći ljudi bez puno čitateljskog iskustva pa da može naći nešto u tom tekstu ili to barem moja iluzija. Dobro, ja bih ipak rekla da nekako kvalificiraniji čitatelji u stvari stoje u redu za ovu vrstu literature. Da, nisu to baš oni koji traže preporuke onako na nekakvim drugim mjestima. Dobro, imam samo još jedno jednostavno pitanje, njega ću ostaviti sasvim za kraj, a sad te molim da nam još nešto pročitaš. Da, dakle neću ga pretvoriti u trostruko. A jednu pjesmicu još. Zašto to zoveš pjesmicama? Zato što su tako pjesmice. Jesu, to u teoriji književnosti vam prvo kažu ne postoji pjesmice, nego postoji samo... Znaš što? Evo, to mi je ušlo u naviku, zato što jednom dok sam ja živjela na Kraljicu, me sreo jedan susjed i rekao, vi pišete pjesmice i pričice. To vidiš čitatelj. Da, i od tad sam, ja imam jedan folder na kojem piše pjesmice i pričice i u njemu je bio velik dio ovih materijala. Pa da, ali mislim ovdje si o ovom dodatku za kritičara nazvala to pjesmicom, tako da ono primijetila sam da se pojavljuje sve češće. Ovo ide u tom kulinarskom svijetu. U tom kulinarskom svijetu loše je suhoća. Sve se mrvi, drobi, ne uspjeva se povezati i bude već podne, svaka riječ za sebe juri u malenu rupu. Rupa se otvara, zatvara, veselo bljeska svijetu. Nema vremena za ljude koji bi stajali gledajući u dubinu. U tom kulinarskom svijetu vlada oskudica veziva, ljepljivog bjelanjka, sunčanog žumanjka. Sve veća količina treba. Bijeli slad, žuto jezero. Ništa nećeš postići dodajući sladila. Prirodna, umjetno prirodna, ničeg umjetnog, zaista umjetna je umjetnost. U tom kulinarskom svijetu suhe tvari uporno silaze s polica. Tvari kristalne, tvari fino i grubo mljevene, cijelozrne tvari i prašci za rast. Šefovi prolaze, raznose kockaste posude, bezbrojne pregratke, zvrsta i ponavljaju krušnim mrvicama obilježavaju stazu. Maslac bi mogao pomoći, ulje ili mast. Svi padaju u kanon zabrane. Čim pomisliš, stvara se plavičasti stražar, ispire vezivost dlanova. Čim uzmeš spatulu, lopaticu, strugalicu, jer samo unutra, samo dolje, on je pretvara u lice s ekrana, iz čijih usta ponovno curi blistavi pijesak. Dovde, ne dalje, govoriš suhim tvarima i pokušavaš se odsmijeti. Ipak ohrabrujuće. Da, iako si već u nekoliko navrata spomenula kako pišeš paralelno, nešto što kasnije postaju knjige koje onda slijede jedna prije ili poslije druge,
Nakon ovakve knjige za kraj svijeta, pitanje je što se zapravo može uopće dalje pisati. Ako nam je kraj svijeta tako blizu, kako ti kažeš, još kažeš da se u tome ozbiljna, šta je onda sljedeće? Pa sljedeće je nešto što sad pišem dalje, jer ja valjda ne znam živjeti da nešto ne pišem, a to je sada jedna steampunk bajka. Dakle, jedan tekst koji pretendira na to da bude zabavan. A da li će biti ima puno likova, ima vrlo ovako bogatu fabulu i puno raznih prostora koji su onkraj normalnog prostora i vidjet ćemo šta će ispustiti. Ok, dobro, neću ništa dalje pitati pojedinosti, a uglavnom bit će veselo. Da, čitat ću. Dobro, predlažem da nam još nešto pročitaš, ako netko ima možda još kakvo pitanje ili je možda netko pročitao neku od ovih knjiga, pa je i onda komentar dobrodošao, samo izvolite. A ja bih vam za kraj pročitala nešto što se zove Zastava se razmotala. Previše sam ih označila za čitanje o tome. Evo. I tada se dogodilo da se zastava razmotala. I na njoj je bila previsoka večernja trava koja sa zvukom čini što je volja, pa odjednom čuješ mjesec obješen iza hotela. I na njoj je bila skica svijeta s bezbroj ruka. I prozorski okviri svud uokolo odjednom su titrali, uvlačeni u čisti sjaj. I kao uvijek probudio se vjetar u plavim tkanijama, u ružičastim i crvenim mrljama, u modrom crtežu. I zamahale su ruke, zaplesali balkoni. A mi smo stali pod zastavu i prepustili se njenoj ljekovitosti, pouzdajući. I majke su govorile ne. Muškarci u radničkim kombinezonima sjedali za stolove. Neka se lica skrivala za tamnim naočalama, neka se naginjala nad ogledala. Neki je djevojački glas zapjevao s omiljenim bendom i dvije su jabuke visjele sa stabalca usred grada. Svi nesvjesni zastave i njenog viorenja pod kojim se nešto mijenjalo. Je li se mijenjalo? Ne, nije se razmotala sama. Sati vježbe i dubokog disanja tome su prethodili, iako se nije moglo unaprijed znati što će biti na njoj, iako smo je već vidjeli. Iako smo je cijelo vrijeme željeli gledati, pa smo je vidjeli kad nije viorila. Ali nije isto kad viori i kad ne viori. Hvala ti lijepa na pročitanju primjerima i hvala ti lijepa na još jednoj knjizi. Onako reći ću, možda zvuči kao fraza, ali ipak za književne sladokusce. Traži to neku dodatnu opremu. Želite li što god pitati ili komentirati, ili vam je sve jasno, ili želite manje formalno malo još porazgovarati sa Sanjom? Ako je tako, a pretpostavljam da jest, ja bih onda zaključila ovaj dio, prepustila tebi riječ. Tako je. Htjela bih se zahvaliti prvo tebi kao urednici koja si se bavila s ovim, a također nekim ljudima koji su ovdje. To je u prvom redu Josip Čekov, zahvaljujući kojemu sam se uopće odlučila to objaviti, jer sam bila vrlo velikoj dvojbi da li to vrijedi objaviti ili ne. Osim toga je tu Iva Valentić, moja najdraža čitateljica svih tekstova koji još nisu gotovi i uvijek mi kaže nešto korisno i pametno. Naime, bez ljudi koji čitaju moje tekstove u fazi pripreme, teško bi bilo živjeti, zapravo puno teže nego ovako. Također, još su neki ljudi tu ponešto zaslužni. Jedna umjetnica u staklu, čije ime Ivanka Pašalić, napravila je ovaj jedan mali stakleni medaljon koji sam ja danas trebala imati na sebi, ali ga nisam uspjela naći, žurila sam se i kasnila. Da, nisi ti kriv. Osim toga, Hrvoje Grgić je napravio fotografiju tog malog medaljona toliko veliko da se može napraviti nasljednica od toga. Znamo, nažalost, nije naša dizajnerica Zrinka Horvat koja je bila zadužena za opći izgled ove knjige. I eto, to je moja draga ekipa ljudi vezanih uz Mala zvona, bilo da zaista rade o zvonima ili su prijateljski povezani s Malom zvonom već godinama i ja sam im na tome svima vrlo zahvalna. I hvala vama svima što ste došli i nadam se da nismo nas previše zadnjavali.
lijepo od vas. Uvijek se trudimo. Da, hvala lijepo. Pozdravite na Maju. Budemo svaki. Evo i počemo. Slušajte. Ja sam